chim thupui YouTube channel clear tu zong le subscriber zong te Republic Day voi samsari le pathum na chibai kabuk vek chewa lodam zelula thu thar thatak tak tenen kan la in kom ho zel don nia voin hi kan khia thu angin India Republic Day voi samsari le pathum na ania India ram mun sang sanga heni hi ursun taka man ania chuti rual chuan COVID-19 sileng awang ero chuan kum danga lung taka man ani angin kumina hian man thei ani lova tun tuma hian long trai Republic Day man na karanda chuak don ani long trai Republic Day lom na hi Central Uele Playground na ania long trai DC Dr. Andrew H. Vanaldika chu Kualian ani jing ni chorwalin sarkar office sang le mun poimo danga te India nam puanzar zar ania jing dar riat le achan vea Central Uele Playground na Kualian in nam puanzar pot pharin zana chibai abuka Republic Day thucha asaingal ani Does the national flag will be held by the chief guest. Content Radio Bread! Russia salute! Flamme! Kualian Dr. Andrew H. Vanaldika chuan Longtrai District mipui ta chu Republic Day chibai bukin India ram dan pui duang chuak tu ram suai tum sa te zana chibai abuka COVID-19 sileng do na konga te Myanmar atangral tlan te chom dol le tuam hlom na konga le district mason na na tho na sarkar department sang LADC le CADC trom ngai pol khotrang khoi tu te ko than le chanchin bumi le district mipui te tho ho na athat thu soin lom thu asei ani Longtrai district chunga mason na tho rang sang tar langin DC chuan district administration le district council ten tho ho na thatak an nei thu aseya district mipui te hrisel nan le COVID-19 sileng do na konga health department malak na fakin district ralmuan na thok tu district police te malak na afak bok DC chuan MGNREGA nuaya Longtrai district a job card holders singthum sanga zathum samli pani annam mek thule kum sang ni somni pakhat atanga somni le pani chungin ni samsari le paruk in hlona siam ani to thu asaya kum sang ni somni le pakhat January atanga December chungin Longtrai district a naw piang sang ni zathum somthum pakhat le mithi zali som le pasari chinchi ani thu te Longtrai district a ration card sang singkhat sang kwa zaria somma pakhat a thu sein heng jinga hian AAY sang ni za somli pakwa PHH sang kwa zali somruk pakwa le nan FSA sang riat zani somthum pathum
thu le kum sang ni som ni le pan ni January ni som ni thlengin Longkai district a lir thei sang riat zan ni som nga pali registration ti fel ani to thu te asaya Kaladan multimodal transport project kong pui kilometer som riat pasari point zanga som a thui sial mek chu kum sang ni som ni pan ni chunga tho zo man be se ani thu le department sang kal tangin mason na tho reng ani thu te atar lang bok sarkarin kong tin renga mi puite mamo phusuk atum thu sein chung konga chuan mi pui tho puina amamo ti asaya sarkar department sang baka tlom ngai pol ko than changchin bumi le mi puiten district mason na atana district administration an tho pui thin a lom thu sein la tho pui la zel turin angyan zui bok Republic Day lom na hian COVID-19 sileng awangin school no pangle mi puinol pui telova hun man ania hei wang hian Longklaya Republic Day sang ni som ni le pani lom na po hian guard of honor petu Mizoram Police Armed Contingent khatsau omin ceremonial parade nei anilo ani Khwalian DC into asai zo hian kum sang ni som ni pakhata UDNPA buat saya suas Bharat Mission Urban Noya Longtai khopui chunga fai inti siang na sang lom mante COVID-19 kai noya medical mi thok tha choi moi na te state level declamation contest a Longtai district atanga pakhat na dong tu choi moi na le Republic Day sang ni som ni pani badminton tournament a lom mante asem hala hetiang hi lom man le choi moi na sang buat sai dan le adong tu te chu anni Suas Bharat Mission Urban Noya fai inti siak na loman dong tu te hotel fai bera hian Lairam Hotel 2 ania sarkar zirna in fai bera government Southern Standard Middle School veng fai bera electric veng Longklai hospital healthcare facility fiber district hospital Longklai sarkar office fiber Executive Engineer Office Power and Electricity Department Longklai Power Division Market Fiber Chan Mari Market Lomandong tu tehi Chan Mari Chomezor Association Longklai te anni Special Award kumtluana an office le an compound an von fai wangin Land Resources Soil and Water Conservation Department Longklai chu Special Award lan anni COVID-19 kai noya na thok tha choi moina hetiangin best supervisor in COVID-19 vaccination PV biak nemi health supervisor Bungtang main center amin hena pek ania best community health officer in combating COVID-19 in Longkai district ahian Dr. Isak Lanunpuya CHO Parva Health and Well Center nena pek ania COVID-19 vaccination drive nia subcenter ti thate nena hetiang hian sem ani sumsilui subcenter under Chongte main center ania college veng subcenter under Longkai main center nipokin Ajasora subcenter under Vaseikang main center Lungpher subcenter under Sangau main center le Dilkang subcenter under Bungtang main center te Lomandong tu te anni state level declamation competition sang hi som ni le pakhata Mizoram pumpuya pakhatna Lomandong tu lalrem puya pu sang chuana fapa Longkai electric veng nena choi moina pek ani bok Republic Day sang hi som ni badminton tournament nei ania category sanga loman dong tu te nena loman hi sem ngal ania hetiangin Men single open a hian champion Kela Rotluanga Chan Mari Badminton Club runner up Vanlal Choi Sana Chan Mari Badminton Club Men's doubles open a hian champion Kela Rotluanga le Rotluzola Chakchuak Chan Mari Badminton Club ni in runner up hi Zetilal Pianthanga College Veng Badminton Club le F Larin Moya Bazar Badminton Club te anni kum somthum le panga chunglam men's doubles a hian champion Johnny L Zo Sang lian ale
Silal Chanpuya Electric Veng Badminton Club ni in runner up hi M la Ramsia male Rohlu Zola chak chuak te Chan Mari Badminton Club te anni kum somli le panga chunglam champion in la ram riliana le sumion remlal ngaka Chan Mari Badminton Club ni women's doubles a hian champion in la rimoi le MC Minglupui Chan Mari Badminton Club ni in runner up hi lal himpui le Isabel la remtluangi fanai Bazar Badminton Club te ania under 17 boys singles a hian champion Titus H Rosang Lura Chan Mari Badminton Club ni in runner up la rope karen thei Electric Veng Badminton Club ania under 15 boys singles a hian champion Benitias M Larin Tluanga Chan Mari Badminton Club runner up Lalpiang Lo Machinza Electric Veng Badminton Club under 15 girls singles a hian champion Sila Ruatlui Veng Pui Badminton Club ni in runner up Isabella Remtluangi Fanai Bazar Badminton Club ani under 13 boys a hian champion Lalthazuala Chan Mari Badminton Club ni in runner up hi Hector N Laldin Chua Veng Pui Badminton Club ani men's B doubles a hian champion Biakikal Hondo Bazar Badminton Club le Benitias M Laldin Tluanga Chan Mari Badminton Club te ania runner up hi R Laldin Tluanga Veng Pui Badminton Club le Sangro Muana Bazar Badminton Club te ani special men's doubles a hian champion Lian Chuma Electric Veng Badminton Club le Sangro Muana Bazar Badminton Club te ania runner up hi Si Rang Thianga College Veng Badminton Club le H Larin Zuala Bazar Badminton Club te ani Veina Longtlaya Republic Day lomna hian Lai Autonomous District Council Chief Executive Member Puvijir Sangale Longtlai Superintendent of Police Pu DKS Singh IPS te baka LADC member te state le LADC official te ex-servicemen te political party le tomngai Paul ai o te chanchin bumi te le lomandong tur te antela COVID-19 silang wangin kumdanga an neithin VIP at home ero buasai anilawani Republic Day pual hian kumdang anlo ti thin angin Longtlai District Republic Day celebration chuan District Hospital Longtlai Christian Hospital Longtlai Lairam Christian Medical Center and Hospital Lairam Motherless Home le District Jail ate Chanpuina cheng sang ni theu an hlan ani